Biyag ti tao. Ket kita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay, ada masabat ko Pilay ti maysa. Ketimot maysa. Pukol ti maysa nga iman Itala makitak da kita Asit gakman ida. Papananyaw, kakabsat. Ay, naimbag nga oras mo, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya dayjay, kabsat. Adda ka di amamungagnagan iti Simon Nomisyo. Ha? Taymot ka arubak day ta. Tay ka dinatayag alalakay, napudaw, kinakutaw. Wen, kabsat. Iso, sa dino ka di dito ti balay da. Asidaglaang iti balay may, ti balay na. Umay kayaw, takuyugan kayaw. Ay na, agyaman kami, kabsat. Ay, siya gayam ni Linda. Isumat ni Martin nga asawak. Naimbag nga oras mo, kapsat. Kastamay, milito gayam, tinagan ka. Mala, umay kayaw. Tamapan tayo iti balay ni Simon. Kapinanuyo ka din ni Simon. Ay, kaanakan mi, kabsat. Sige, mapantayo nga ruday. Amay, anyat masapol nyo, ante, anggal. Umay kami kumagpakpakaasikan ka, Simon, kaanakan. Si kalahangan ti amu mi akamangan mi. Nauram nga mintay kalkala pa umi, katawanan pag naudan mi. Anya? Wen, Simon. Kasyanda kami kaday. Tamakipagnaid kami paila dito balay mo. Marigatan kami ni jay sirok tirang tay pagturturugan may. Hado ti lamok ijay. Ay na, pasensya kayon. Ngumawan pagturugan nyo dito. Masigog ni bakit ko. Kinadadwa nga anak ko. Nailit una yun, di balay mi. Ay, oray di ta kami latabal kunan amaturog kaanakan. Ay, sana. Kababay ni ti asawak. Pasensya kayon. Padasin nyo ti mapan ni balay dagiti daddo makakanakan nyo. Tadakdakkel di balay da, ngamda kami. Mabain kami mat nga rod kaanakan. Kit na ba'y, di kayo mabayin kanyak? Ha? Kabayin nyo dagiti kakasinsin ko, ngamsyak. Di na kabayin? Ane, sana kasta. Basta pumanaw kayon. Sorry, ngam awan espesyo dito balay may. Nukasta, saan na kayo pinasangbay di kaarobak, kakabsat? Ay, saan nga rod, kabsat? Ket papanan yun ngay. Ay, kumpurme na. Bakag subli kami manan ijay sirok tirang ta ijay abagatan. Ta ijay matla ti amumi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat. Ken narugate ijay sirok tirangtay. No kayat yaw, umay kayaw di tabalay kaw. Sigurado ka, kabsat? Wen, adamot bakanti a kwartaw di tabalay. Iso na laang ata basit la kwarto na jay. Kayat yaw. Ay, kayat milaunay akabsat. Ay na, agyaman kami unay. No pasang bayan na kami iti balayo, kabsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kabsat militaw. Managtulong ka, iti pada matao. Awan anyaman na. Hapay. Awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may ichayan. Tanauram kat nga rod, kabsat. Awan pagawidan may ichayan. Kan, tay kakaiso na adagami. Insaldami tapinang pa-ospital mi ti apo ko mi. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit ngamin. Kanser iti utak. Ngamdak sang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasa pamatlapim mo sa'y dagiti dadakkel na. Isada kami tinangaywan iti apo ko mi. Hagaman yan ta nasa pamati pupusay na kabsat. Anya? Ay, sorry
Noim palagip ko tinapagting tinatayan nga po ko yaw. Ngimnupay kasta. Makipaglading ita. Kabsat. Agyaman na kabsat milito. Nakaladladingit lang amin. Takakaiso na nga po ko mi. Ngam na po ka mi. Hangam naklon mi matkit hindi napasamak. Iso na lang tadyak maliklikan ta ang sangit tunggal malagip ko tinapasamak. Mala. San abalay. Ta sigurado ang naragsak itan iti sidong ti Diyos. Kabsat Linda. Agin inanan ti apo ko yaw. Ha? Nay, papananyaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang at damot may tin may nga abang mikin ka. Uray basit lang. Anya, ay so saanin, di kay rumuharan. Makalangab kailaang iti asok iti ruar. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain mo't kan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudan. Di kampay makaitan iti abang may. Ay na, sana problema dayta. Kabsat Linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Nuanya ti adda, pagraranudan tayo. Saan kayo narumuar? Tamangan nuanya pa'y ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagadutilugan, delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. At ti kwartayo. Ay na, saanin anak ko. Igatang yuki day ti masapsapol na giti apo ko. Ay na, pagrabangan mi nga anak yu timang ti kwartayo, tatang. At damot ti pensyon ko anak ko. Sandak apakadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu iti agas yu. Ay kitagyaman nga rod anak ko. Ay, huwag gayam, tatang. Apay, asino dagi jay sa nga iliyo diti palayo? Ay dalinda kin Martin. Agasawa dagijay. Agpada nga da diferensya ti bagida. Asino dagi jay aya? Kuha, gagayim ko. Awan ngamin pag naidanda. Kat nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadandangay. Awan takas jay kat nga rod ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay? Pati ka nanda libre? Da kayo ti mangpakan kadakwada? Anak ko, saan nasaya at agim imo? Awan ngamin sa bali a pagkamangan da. Kun may sa, bakit kun lakay dan? Kaasi damay. Wan angam ni kasano day tangay. Mangala kayo ti pakanan nyo diti balay? Duday. Ay, kitaan nyo Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Isu abay-bay anak ko malaang. Kit nun mo kakabagyan ka nun ni Mang Simon dagiti sa nga ili ni tatang, duday. Anya? Ni Simon, ang nakatangtang si takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Uy, ay sana mabali na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang ti mang tulong kadakwada. Naglalayng andan ngay. Isuda kit tagnomar itit-itid ta akwarta ni tatang ay. Ay, huwag nga roda. Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaisuna, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pala, ti pakanan na. Madi ati kasta. Ay, kasta nga rod mo ti kunak manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo ta porsigido amang tulong kadagi at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka nga mi na mamatpati ka dagiti tattao nga masasidagkin kwa na. Kasaritam tumata manong. Sige, tamapanak mo ti balay ni tatang. Tainak mo ikan iti kwartana. Arang, saan nyo nga amudag iti tattao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak kumapakibiyangan. Ngam imbis ngagsalukag dagita at tao. Saan na tapagbalbalin ninyo mo't idasadot? Kasano nga ron ngagsalukag da. Kat awan mo't nga ron tibaildan anak kaw. Padak idan na senior citizen. Kan ada diferensyada. Anya kumaatrabaho ti Sir Kenda.
Ay ket problema damo dayta na. Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaiso nang awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Aginggat adda may tulong kaw. Apay kidain ajak tumulong anak kaw. Apay baknang kayo aya tatang. Dakkel aya ti pensyon nyo. Kit basit mo. Ha, imbis ngay gatang yo ti agas yo. Saan tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao? Mala, tapno awanin ti may bagbagayaw. Saan da kaw ngay kan iti kwarta? Tadamit kwarta. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo, mate. Uray ko manubak nang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat, mabalain. Ngam saan mo't nga rod? Agpanunot kayo mamit tatang. Tiki di bagiyo ti panunutin nyo. Saan kita ti sabali a tao? Oh, adoy. Inggatangan kayo iti baro akawisyaw. Linda, Martin. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Uwin nga raw, mababain kami kinkan. Mainay nayon kami paggasgastusam. Ay na, saan man aday ta ti panunutin yaw? Asino pa'y kumatag ti tinulong no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay at tao, Milito. Ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Gusto dagito yan na napalingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Indak agurin iti pagluganak gagawin. Na mga numabisinan dagiti kabalay ka. Kasi mga min nagiti nga agasawa. Iso nga ginggat ka ba ilak. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sabali a pagkamangan da. Ay na, medyo nadagsin to imot ko Okay. Olaya dak palayo. Sukoret karitan. Ada pa'y kinatang ko palike. Nay, insik sa magday tagil ilukaw. Okay. Olaya dak. Naglaing matay ngagsaw iti ilukaw. Wan, obayak ko. Mabarak ko na yan, lukan. Dayay, napanay. Ay sos, naragrag na tipita ka na. Pinutag, naikamat ko kankwa na. Madam! Mabit lang! Ay, nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay sos, napanay. Ay, sapay nagpuskol tipita ka na. Hala, nagano ti kwarta na. Saan nga minunay ang maisera sa napuno ti kwarta? Ay, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipan ko iti police station. Ta isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Sika kareyag nakan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Dinamag ko polis asino nang isoble wallet ko. Sika ay bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Saan kayo na nakamatan? Ay nasaya at katao. Malmalaw kaskat ka. Agya badak. Ha? Eh, awan na nyaman na, madam. Saan kumut ako kwa? Apay kumatagi kwa ngay. Nagsaya at katao. Kapora saya at ka. Kung konaat ka, ikat ka waltam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan ang agsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. Ato'y kwaltam. Ha? Nay, nagado a kwarta. Ala, ay, saan, ma'am? Alaap tatan. Sanak pumalaw no ti mo awatan no kwalta. Ay, Sige. Sige madam. Agyaman nga road. Oh, Adoy, Linda, Martin,
kwartayaw. Ala, ay sus, para kan kadayta. Ngamapay nga itad mo kada kami, Milito. Wen, tad-adda ka sa pulan nyo dayta a kwarta. Kababainkin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang nga pagbainan nyo, kunakmay. Inted da kanyak dayta. Isu nga itid kumot kada kayaw. Ay na, agyaman kami, Milito. Pangrugyan mi daytoy nga agasawa. Tapno da pangalaan mi iti pagbiag mi. Ay, agyaman kami ti dayti agatan nga inted mo. Ay, oray agawid kami ni Jeff probinsya. Aramaten mi dayti pangrugyan mi. Ha? Wen, Milito. Kitbayam, tagbayad kamin tao. Ay na, baybayan nyo man dayta bayad-bayad. Awan ti rumbang nga bayadan nyo. Tawan ti utang nyo kanyak. Ited ko kada kayo dayta agatan. Takasapulan nyo dayta a kwarta. Unay kayo matan tatang. Intad na lang arudan na grasya kada kayo. Impadawat yu pailaan. Anak ko, ad-adda akasapulan dalinda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu ki Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasaom. Apay ay alapdandak iti kayat ko nga ramiday. Ket kayat ko nga ron ti makatulong iti padak a tao. Ken maysa, saan lanain materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanyak. No diyo amo ti tumulong iti padayo a tao. Sandak ngay ramraman, tasabaliak. Tatang, Isu pa nga asiyaw. Baybay andak iti kayat ko nga ramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Naimbag man na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik sa anak ko mga umay. Ngam umay kayo mo't kumustain tatang. Ay na, sakla ko man tinapan ni balayaw. Nukas tagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. Uray siya nga ron, tatang. Maditirik nak. Ngaming karigatak ti imay. Apay nga ngagsaksakit kayo mutain, anak ko. Ay, Uwin nga rod, tatang. Naimbag man, nakaranting kayo latta, tatang. Kaslaawan sakit yo. Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbag man, tatang. Siyak. Ada na doktalan ti doktor asakit ko. Ada diferensya ti may sakit nik. Kan ti liver ko. Anya? uray siya, tatang. Adda matagagasak iti bagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay sos. Apay ngay. Mabaybayan yun sa amin ngamin ti bagbagiyaw. Saan ngamin apuro trabaho atar aramidin yaw. Agi na nakayumot ngamin anak ko. Tatang, Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laan. Tagluto akbiait, anak ko. Mangan kayaw. Kamutay ken mais to'y linutaw. Sahak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna. Mayat dagitaw yakanin yaw. Nang runa no kasta nga darikrik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang iti ruar ti papaunag yaw. ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo latta. Ha? Uwin nga rod, tatang. Saan akas kada kami kaniduday? Adumot marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko. No kanayon ka nga agkararag iti apaw. Ken nasaya at ti aramid mo. Tulungan na ka ti Diyos. Tarabayin na ka. Kas kuma iti itutulong iti pada a tao. Nasaya at ti tumulong. Tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material abanag ti ipaay na ken ka. Salun at ti ipaay na.
Di na itulog nga agsakit wenno maisagmak ka. Uwan tatang. Maamiris ko'y tanti kanayon nga ibagayo idi kada kami kanimanong Wilfred. Husto kayo. Kat pakawanan dak kumano pasaray tumngaran kayo idi. Nukas di atum ulong kayo iti padayo a tao. Uray siya, tatang. Pakawanan dakmat. Saan kaya manasaya at nga imutan ti pada a tao? Wen Badalaki di maitulong mo. Tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isuada kayo. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin niyo, anak ko. Panunutin niyo mo ti pagsayaatan ti padayo a tao No da kayo tinaikan ni ti grasya. Tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang. Agpaimbagak. Kat no naimbagak kon. Aramidak ti magpagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y anala daw ti aming, anak ko, agkararag kayo. Tani Apo Diyos ti mang paimbag kada kayo. Tapno adapay gundaway yu amang sulnek, kadagiti nagkurangan yo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, di tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Anya ti plano yo itatan alpasan ti kalay sayo, Ivy, Michael. Agawit kami kini Ivy Balay, mama. Adalata kada kayo dayta. Karbangam dayta ta asawa mo ti anak mi. Agyaman nak tamaawatan da kami, mama. Kat, pag naidan yung arod, balay yo, Michael? Wan, mama. O sige, ada kayo dayta. Sinaga na akong ti kastoy ang mapasamak, iso ang maawatak. Talaga kasta ti anak a babae. Yawid ti asawa na iti balayda. Di ka egdanag, mama. Kanayon da kayon to asarungkaran diti balay. Okay, namnamaag dayta. Sapay la kumagarod, tagnanayon ti kinaragsak yo adwa. Bindisyonan ti Apo ti panagdenayo akas agasawa. Agyaman kami, mama. Nagkasarda na dagos. Kahit sanda pa'y unay nga agamam mo. Nasaysayatan ti kasdya, itama nga numailaw anda, tatang. Ewan ang sanda pa yan agamam mo anay mbag. Makabulan sa lang nga nagnobyo da. Ay narigat ti kasdya ay. Kas dalagap apura nagkasar. Tatang, Apay, amudan ay ti ugali ti tunggal maysa. madlang matkit diya na singpat ni Michael, tatang. Agpada da profesional. Patsyag nga kalaan da. Tanawada ti panagpampanunot da. Ay sos, di mo sawan ti kasta. Tauray sika. Saan mo pa'y unay nga amaw jay manugang mau? Naala, italak tayon iti Diyos ti amin, tatang. Ikararag tayo laangan. Asapay la kuma, tagbalin anaragsak ti panagdan na dagiti apo ko yun. Nakadasaran ni Mama, Michael. Manganta yon. Wan, papa. Ningay Ivy. Rimwari na. Masapa ka no asumra kiti opisina da ita. Tado ti aramiden na. Nangan ka din, papa? Saan pa'y? Manganto ka no ni Jerwar. O sige. Mangan tayo nga rodan, papa. Apay na rabyan kasi mangpat. Kat nagsapa ka, Rimor.
Ado tinaramid ko di opisina. Kastalatan na ka na yun. Basta agsaw ka, trabaho, opisina. Kat, anya nga rin ti kayat mo nga isumbat ko. Di nak pa yun may saganaan iti kawas ko apag sukatak no kasdya sumangputak. Di nak may dasaran iti agsapa. Tanagsapa kamot arumrumwar. Natural! Mangup opisina ti asawam. Saan ka housewife? Ket, tumangsit kan? Ibagbagak lang ti pasad ko kas asawam. Oy, di naksungbatan iti kasta. Asino ka ngagsaw iti kasta kanya ka? Asawa ka lang, Ivy. Di mo lang ang ti pasad ko iti biyag mo, Michael! Talaga mat adi ka paatiwan niya. Jack laim pagaro pa kasta ti ugalim. Nagngatugayam ti pride mo. Kasano? Nagsakit ti pa nagsasaom. Di mo pa'y panunutan mo at numasakit anak wano saan? Awan panawon ko amakiapakan ka. Di ta ka manlangan. Adapay kanya! Tasana ka narwa mamakiap-apa, Michael! Umayak man, Mama. Oh, Ivy anak, sumrat ka. Agyaman nak, Mama. Kumusta ka anak? Kastoy, mayat latamat, Mama. Oh, natamnay ti sungbat mo, iha. Jak amo, Mama. Jak amo ti isungbat ko. Iha, ada ka di parikot, di pa nagdanayo ka ni Michael? Jak laing pagarupa kas di gayam ti ugali ni Michael, Mama. Ugali na nga? Jak kumanrabang nga ibaga dahito eh. Tabiyag mi nga agasawa dahito eh, Mama. Ngam, awan sa bali apang yupa nakiti parikot ko. Anya dayta? Ibagam, barang makatulong ak. Grabe ti kinangato ti pride ni Michael, Mama. Anya? No kasta, agap-apa kayo? Talo aldawon asan kami nga agsarsarita, Mama. Anya? Imbag ano saan nakakabkabilan? Saan mat kiti, Mama? Amo na mat amadaksan no aramidem na dayta. Oh, grabe ti kina-high pride na, Mama. Urnusan niyo ano, anya ti saan niyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kano kasapulan na sikat ang pakumbaba? Saan, Mama? Jak pulos maaramid dayta. No aramidok dayta. Dumakkel ti ulo na. Isu ati rumbang ang mga ayaw kanyak. Di ura agsina kami. No saan nga agbaliw, Mama? Anya? Pagsaritaan nyo ang naimbag ti saan nyo pagkinkinawatan ka ni Ivy, Michael. Nagdarasudosak, Papa. Nagkasar kami adagos ka ni Ivy. Jack ninam na maalabanan nak ti asawak. Natangsit gayam. Iho, Ti kayat na. Siyak ti agkurno kan kuana. Di urawan mo't ah. Pag anok ko mangay. Ibabakit din ti pride ko. anak ko. Saan na pa kay babaan ti pride taramidem? Tada kayo umitlado at agsarita. Da kayo lang ti makamu iti saan nyo pagkinkinawatan. Jack tumaaramin dayta, Papa. Amin ang nagbalin a girlfriend ko. Isulaan ti kasjay. Malala. Agyanak ititing nga. Sukunam ni Ivy igibalayda. Isu ti pimanaw, Papa. Apay ko masukunat. Nudi na kaya ti agawid, di saan lang. Anya nga ita. Mamati ka iti kanayon kung may bagakan ka iti, Ivy. No nagamamu kayo kumapay ang naimbag iti nobiyom. Sakay nagkasar. Awan ti problemam ita. Lolo, Nagkasar kayon. Saan na basta-basta ti panagsinayaw. Kas iti kanayon kung nga ibagakan ka ide. Saan nakaslain na po iti panangasawa. Ano na po daw? Kat mabalin mo ayula. wen nga rod, Lolo. Anya kay kitadaditan. Tiaramidam ita. Kahit awawatam latan di asawam. Noon na di na magustuhan. Di ka nagtagtagar eh. Tapno sana marubruban ti pungtot na. Ay, sana mabalin ajak ilaban ti karbangak, Lolo. Ah, Nang runan no kam malidag iti ibagbagana. Alangan nga guli makaklatan. Sana ga puta lalaki, kat ung-ung tan naklatan nga asawa na. Laglagi pa na ngagpada kami adi adal.
Agpada kaming agtrab-trabaho, lolo. Nanya ti amo na, amukmat. Anya garon itati plana Dituyak pa ilaang agnaad, lolo. Awan ganas kung agawid, ije balay. Ay, nangato ti pride anak mo. Wan, tatang. Kanayon na nga ibagaan ni Michael tinangato ti pride na. Nga pati iso. Agpadada iti asawa na. Makitam. Husto ti imbaga giday. Nagapuradan tumot nga nagkasar. Nga uray sanda pa'y unay nga amaw ti tunggal maysa. Wan nga rod Uray ko man no addag pakumbaba kadakwada. Nga awan mat. Awagam niya balayan mo. Kasaritam. Ay wanan niya. Agtinulong kayaw amang urnos iti susig dagiti agasawa. Tanay. Kakaskasar na pa'y lang magapadan. Nagato ti pride ti anak ko. Isuadyak kayat nga ayunan abalayan. Uray ti anak ko abalayan. Amok mati ugali na. Agpadada ka ni Michael anangato ti pride na. Unay lakid din dagiti anak ta. Unay lakid din dagiti anak ta abalayan. Ngamda ito iti may pasigurado ken ka abalayan. Ay ayatan ti anak ko ti anak mo. Uray ni Ivy. Amok analaos ti panagayat na ka ni Michael nga anak mo. Isuna lang tajay pride da ti manggabgabor iti panaginayat da. Anya nga ta tinasaya at nga ramiden ta abalayan. Di ta agsardaya mangbagbaga kadakwada abalayan. Ken giddanan ta iti kararag. Wan abalayan. Nagsubliak diti balay. Ngam sana kaya tasawan day ta, nga agkurnuak kan Michael. Wen, tamok mo't adi mo maaramid na ita. Jack lang amin kaya ta ma-stress ni mama. Isa nagsubliak dito eh. Uray siyak mat ipagpagapok lang ka ni papa. Ngam no saan ka agbaliw? Saan ta agkapya? Sikat agbaliw. Baliwam ti kinangato ti pride mo. Sikatin na nga to ti pride na, sana siyak. Aklunam nga minan. Duata, Michael. Duata. Ivy, saan ka kanya sumrag iti trabaho mita? Maditibagbagik, papa. Agpa-check up ka iha. Saanan? Bandog ko la siguro da ito iti trabaho. Kan pangaasiyo. Diyo ko maibagbagakan ni mama ama sakitak. Ta sigurado nga agdanag da ichay. Sige. Vitamins ka nga ron. Tapno pumigsa ti resistansya. Addan ni Ivy. Awan trabaho na ita. Gamrimor. Naggapon na nga ta. Di na pa'y ipagano sa dino ti papapanan na. Hanggang, pagan anok tagdamag. No di na ibaga di saan laing. Di nakto pa ikabkabilangan nga asawa na. Tasan pa'y ngagpakaada kanya no da papapanan na. Inala na tipungan na. Mapan siguro agid na iti sangas. Talaga na nga to ti pride na. Hanggang di inak to mauray ang mga ayokan ko na. Pulos mo't Awanan pakibiyangan ni Michael kanyak. Di na pa'y damagan no nagkapwak. Talaga sigurong awanan ti paset ko iti biyag na. Ivy, apa dito yung supati nagiddaam? Iha. In kay Jay Silidyo Dagaangan na kijay, papa. Adamot electric fan. Napudot latta, papa. Kay kayat kundi ti salas. Apay, nagapa kayo manan ka ni Michael? Saan? Sige nga ron.
Panawan kan dito'y salas, iha. Aginana ka nga ron. Anda siguron sa balingay ayatan na. Iso andi na kun pagan ano ni Michael. Siguro, adda babae na. Ang makaam mo na itibiyag na. Saan aga po ta babae ak? Katsyak ti umunang agpakumbabakan ko na. Malas na. Tasyak ti nagbalin nga asawa na. Mawawak mata na. Inak man pa'y uminom. Maulawak. Agrikos ti pa nagkitak. Ivy! Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka, iha. Maulawak. Papa, agrikos ti pa nagkitak. Anya? Anyat ko na tinoktor kan ka, anak ko. Kumusta ti check up mo? Oh, apa nagsangit ka? Ada ka ti problema? Awan, mama. Ay-ayak lang amin ti pagkik. Ngamin ti kay madanagan. Awan tinadagsan na sakit ko, mama. Aginan ka payla ang anak. Di ka payla trabaho. Uwan, mama. Dito yak palangang naan. Awagan yun ni Michael. Kat ibagayo ti kadak ti balay. Sinarong ka ramon ni Ivy, ije balay na katulangam. Saan, Papa? Di nakmat-teksa na mapanay, Kumusta mo ta? Amom ti kasasaan na. Tasawam da jay. Ipagamit la siguro ni Mama no ada problema, Papa. Isuat yung muna nga ag-text. Apay asyak ngay. Mangan kan, iha. Jack mabisin, mama. Jack mangan. Manon nga aldaw akasta ka. Mangan ka atap no pumigsa ka, anak ko. Mangayap kayo man iti kaduwak amapan iti doktor. Mama, Apay ang mga yabak paylaang. Siyak nga ya kaduam. Jack kayat. Basta mangayap kayo iti sabali amang kuyog kanya. Ha? Apay akasta ka. Makadlawa ko na. Namin adon adaras adinak kayat akakuyog. Nukas dingag pa doktor ka. Apay, ibain na kakakuyog, Ivy. Sana ka din anapatagkan ka. Uray bakit akon? Kabalan kalata ako yugan iti sa dino man napapanam. Siyak ti rubang nga kaduam. Saan kat ano dila kong purmi di na tao? Saan na ka di apatpatgan? Patpatkan kayo unay. Mama, isungar aramitan ti kastoy. Anya di kayat mo asawan? Magawanandak ko ma. No nagilimadak ka na kayo. Ada na nagsinasakit ko. Kasana na maagasan pa. Anya? Ivy, nagkutong kamatan. Imbag man, tanaka umay ka. Ivy, apay adi mo imbagbaga ti kasasaad mo. At dagayam na dagsa na sakit mo. Ang apay adi mo imbagbaga kanya. Di ka mat ngamin. Agdamdamag. Pakawanan na ko, Ivy. Kunak lang nung gagangay latay sakit mo amarikrik na am. Ang grabe mat gaya man ti sasaadem. Uwen. Saanan ang maagasan pa iti sakit ko. Di mo lang mo no kasano ti panagayat ko kan ka. Ayatan ka unay. Ayatan ka ba't? Michael. Naamom na kumatiriknak. Kailiw kong tinaimot nga rakot mo. Pakawanan na. Nagpaiturayak iti kinangato ti pride ko. Amom ngay nayat kay tinapod no, Ivy. Kasta agmat kan ka.
Michael, si kalaan tinayat ko. Sorry, Mat. Kapwede kinatangsit ko, hindi ka labas. Ivy, please. Magpaimbag ka. Diyan kaya ta mapuhaw ka itibiyag ko. Ikarikatak, Michael. Ita, tanagkapiyatan. Ikarikatak nagpapiksa. Para kan ka. Ay, atin ka, Ivy. Nakasagana ka mang sungit. Iti ano, nagkuranga ka ka. Agyaman, di nagkaroon pang panawan, ha? Dito'y ka lang, abay ko. Uy, ikarig, Ivy. Ay, atin ka. Sorry, iti amin. Anaramit ko. Sorry, Michael. I love you more. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ano? Iuwi mo ako? Sabi mo, Elmer? Uwain, Lalin. Kaya't ka nga suwahan. Pero, hindi ako maikari sa iyo. Kasi nga, isa Ura akong... asino ka pa'y, Lalin. Uray manupay nga taaglab tinagtrabawan. Basta love ka. Love na love ka, Lalin. Sigurado ka, Elmer? Oo. Promise. Iuwi kita sa amin, Lalin. Kaya't ka nga suwahan. Pag-isipan ko muna. Tanungin ko muna sa amo ko dito sa club kung palubusan niya akong aalis dito. Saan na masapol pa'y, Lalin. Sana gaputay ka balaykan kat umikat ka matin diti trabaho. Ano? Saan ka paritan? Agtrabaho ka na Lalin. Tamok mat adakkel ti kitam dito eh. Saan ka di? Oo naman. Sana pa naglastog. Pero pudno, malaki ang kita ko dito. Salamat naman. No, hindi mo pala ako bawalan na magtrabaho dito, Elmer. Gusto ko iyan. Nang pidpidutan mi ti dayta babae, Elmer. Nobyak ni Lalin, nanang. Taga Cebu. Anya, kahit naimbaga na ginawatan kamay kat sabali mo ti sa una. Mano po, inay? Ha? Nanang, anya kay kadi. Manugang yun ni Lalin. Anya, mga asawa kan, kawang pa'y panggadam, Elmer. Ay na, agtrabaho akto kadi. Anya trabaho to'y sarong niya manubya maya. Ha? Saan kumamot akastaan, nanang? Masaksakitan mo't ni Lalin iti kasta pa nagsasawuyo. Kadagpay subol! Anya trabaho na, kunak! Agkwa, nanang. Agtrabaho, iji club. Anya? Club? Lukas na! Lala. Di yun ituloy ti kayat yung ibaga. Isimpayo kit din ti pagturugan mi kinilalin. Tanapuyat. Pag ginanain tayo pa'y, nanang. Unay kat nagpaisaw ti pa nagngiw-ngiwat bon bakit? Di ka lagbain. Si sasangaw di manugang mau. Ngamkas di kitin ti pagpagam. Kapudno, mate! Saan mata napintas? Napimpintasak pa'y ang adayo. Nga uray bakbakutak ngam isaw. Naay. Ay, jayla pa magina magtinapintas. Kana po daw nga men, iso na dismular, ti kinalaad na. Hustaon! Aglablabas kan! Nauyaw kamot unay! Kung namadlan na pintas kamay! Kung napintasak mo ta talaga, inasawa na kaya no sana ka napintas. Alaman, kan sana gwapo dyan nakta no sana ka napintas. Alawanan! Wanan no iso ti pamatim! Ngam iba inam kumamot adi manugang ta!
Manugang taya dayjay. Kasandap mo ta nagkasar ka ni Elmer. Kasano amay kasar ni Elmer kat sadot mait? Awan matrabaho na. Gusto mo ta no saan na may kasar. Tadyak kayat dayjay ngagbali na manugang. Never! Elmer? Honey? Gising na? Simbang ba't ka magaya man, Lalin? Oo, Elmer. Adain sangput ko amakan. Agar mo sar tayon kadananang kantatang. Nagsingpat ka matan, Lalin. Kaya, kumusta ti? Nagpat nagatrabaho nga eh. Mabuti naman, Elmer. Dakar siguro ti nagkadaman niya. Ta naladaw ka si Mang Puti ta. Meron naman, Elmer. Mala, maganda nga ro din. Kalpasan na, ginanakamatan, hali. Elmer, apay no pagsardang mo niyag trabaho ijay club nila lain. Ay na, tatang, sayang timat-mat gitan na ijay. Nagdakil ti kita na ijay club. Uwan ang asawa mo nilalain. Kasarlat kurang kada kayaw. Tagdenden na kayo kat nga rodain. Apay, di kagimaw no sa bali alalakay ti mangitibol kan kuhana. Saan? Tamawatak mo ti klase ti trabaho na, tatang. Ay na, pagsardengam kide, da si katag trabaho, anak kao. Awan mo't nga roadmaster ka na trabaho, tatang. Awan ano di kagsapaw. Ngam no ipasnag mo kagsapaw, makatrabaho ka. Uwentaw, tatang. Inay, bigyan ko kayo ng pera ninyo? Ha? Nay, nagmayatan. Jaklaim pagarop, hindi ka pala naimaut balasang ko. Salamat ha. Walang anuman, inay. Ay na, nagsaya at kagayam amanugang. Bigyan ko ulit kayo bukas, inay. Ha? Ay talaga? Ay salamat uli. Ay na, magkankalalin manugang ko. Ay na, nagpintas kagayam. Si inay naman, sabi nyo naman noon na hindi ako maganda. Ay na, noon yun. Pero ngayon, maganda ka na. Pare Maton! Dumagas ka pa ya! Nay! Na yan pare! Nagsapamat nga arak na itan! Una pare, bungar! Naimbagpaikan ka pare! Uray, saan ka nagtrabaho? Agbiag ka ta! Gagangay na pare! Agsyat ta pare! Saan pare? Papanamaya! Ay, nagmana nagtrabaho pare! Mala! Aganos ka? Ngam no kayat mo atuladan nagpare. Mangkita ka mati ni tinubya wenno asawa ka si tinubya. Taore ang tugtugaw ka itag malmalam. Mangan kan tulata. Daytoy lang tinatgadamitan, Lalin. Apay, basit tinangitibol kan kaya. Kuan kasi, pagod ako, kaya umuwi na ako. Anya ka matan? Anya ko mati pagkabanugam? Kat saan mo't anarigat ti trabaho mi di club? Masama kasi ang pakiramdam ko, Elmer. Sayang ti birok mo. Masama nga ang pakiramdam ko. Nanghihina ako. Malalala. Aginanaga nga rodan. Maturog kan. Tapno makaornong ka man ni tipigsam. Rumarak. Oh, saan ka na naman pupunta? Basta. Dapaparami ka dagiti babarkadak. Maglalasing ka na naman? Ay na, uray ata sa anak mo't amang ririribok no agbarte kaklalin. Mala, maturog kan. Ay na, konak no nalipatan na kon, Elmer. Mabalin ayamat nga ramitik ti kasta. Ay ayatan ka. Elmer, sapay ako mata, siya kalaang ti nobiyam niya. Wanmat, si kalaang. Ita, kan
Tiag na nayon. Talaga? Ay, kat, maturo ka ito pagdagdag usaktan ta. Wen, kat manipo dita. Rinabiin ang maturog ak diti dagos mo. Taagawid ak itang daw. Agpay sa Elmer. Oh, thank you nga talaga. Awampay nila lain lakay. Awan pay. Ay, sapay awang kwarta kon. May sa kamatabak-bakitan. Si Kati malaan di anak mo. Kan talaga mo ta siya akta na pinta sa ak. Iso agwapo dyan akta. Siya akti malaan na. Taugalim ti kayat ko asawan. Si Kati malaan na iti ugalay. Ay na, dola amin nga ibagbaga malaklakayan. Ay, agina kami nga rod, dagpada kami ti ugalay. Dahil tangamin kahit tabak-bakitan ka pilosopaw. Magtal na ka man. Laklakayan ka labed. Na- Aguli magkalata ka din. Ay- Jakmat pilpilitan namang taditi kwarta nila lain. Iso mo tagdis-dis no daw. Ada na damag ka, Elmer. Pudno ka dahi nga da babaem. Ha? Kahit itidagos na, ti pagturturogam iti rabi ay. Wen, tatang. Jakmat ngamin maliklikan ti sulisog. Ay nanak ko haya. Kasanaon numamuan nila lender aramidam. Sigurado apanawan na kanday jay. Saan ba't siguro, tatang? Mangpili ka ni ti kapkap na kam anak ko. May isa ko malaang ti danaam. Abay, di ka mabaen kinilalain. Sika lang arutin ti pakpakanin na. Ngam adda pa'y laganas mo amang loko kinkwana. Tatang. Agbaliw ka, tanasapa pa'y anak ko. Di mon orayan nga dadaga sa mapasama sa kantog baliw. Imbis aday tag bisbiso tar aramidan. Sumapol ka kita iti trabaho. Elmer, punta na lang tayo sa ospital. Sana gagangay lang gurigor nito eh. Lalain! Adda kwartam dita. Wala, inay. Hindi kasi ako pumasok sa trabaho ko. Anya? Apay nga minagi kasi mrag. Sayang ti sapol mo. Asikasuhin ko kasi si Elmer, inay. Ha! Sika siguro tinagtad iti sakit ti anak ko. Tagtrabaho kay di club. Ha? Amang ano'y nakaram, iti sana maagasan na sakit, iso akasta. Ala, hindi naman, inay. Nanang, anya kay ka di. Papanawag man lang ito, babae, Elmer. Saan, nanang? Awan mga sikaso kanyak, no papanawon yun. Anya pailat maganap mo kan kwa na nga ay saan mo tangang trabaho. Papasok ako bukas sa trabaho ko, inay. Rumbang lang atanay. Awanan ti may gatang iti masapsapol di ti balay. Naimbag nga orasyo, manang. Ito ti balay da Elmer. Oo. Bakit si Elmer? Kwa, nabayag nga menan nga saan nga may dagus ko. Masikugak nga menan, katiso ti ama to ininawak. Ano? Hindi totoo yan. Hindi magagawa ng asawa ko yan. Anya? Asawa? Agtala ka man? Katnawan asawa ni Elmer? Ako nga. Ako ang asawa niya. Anya? Bakit niya nagawa ito sa akin? Bakit? Anyat panggadam, Elma? Kwa, ada pwesto nga pag-iinuman ijay sentro, nanang. Dakal tikita iti pwesto, balasang kaw. Dakal ano weekends? Ngam na weekdays kat medyo nakapoy. Sana balain. Tinapatag, adalat na pagkwartaam. Sige, agnaid kan dito'y balay. Tasikat tikayat kong asawaan dyan ako. Ha? Ngam, ada madyasawa na ito nga may sa... Jakla yung pagarup nga, dua kami matgaya mga asawa ti anak yo. Ulbod madadya nga anak yo nga. Malapakawan namon. Gaga nga iti lalaki, masulisaw, mailawaan. Adan tupay babae, mailawan, lalakin tulakit dain.
Di ka madanagan. Tasika ti kayat ko para iti anak ko. Ha? Sandaan nagkasari ti dayja babae. Papanawag kong dayjay, tasikan kag naad diti balay may. Alis na ako, itay. Kasi hindi na ako welcome sa bahay na ito. Pinapaalis na ako ni inay. Saan ka din nagbalaw ti panggadang mo? Balasang ka? Hindi na. Kasi ayaw ko namang dalawa kami na asawa ni Elmer dito. Uuwi na lang ako sa amin. Masakit man, pero ako na lang ang magparaya, itay. Balasang ka? Sige po, pakisabi na lang kila Inay at Elmer na umalis na ako. Pinapano yun ni Lalin, nanang? Kahit anyat kayat mau, duwate ka balay mong asawa. Nilalinti kayat ko, nanang. May mayat ni Elma, tadda pagsapulan na. Oresan ngagtrabaho, dalat tadye pwesto na kumit kita. Nilalin ngay, no sana sumra ki J Club, nga, awan kwarta. Nanang, Iso ngagpaimbagkan, tapno maasikasom ti panagsikaw, kan panaganak to ni Elma nga asawam. Mani po nadak iti balayo. Saan ka nga matagtagari, Elmer? Saan ka mat nga sigod nga kasta? Saan ka nga naragsak iti kaadak itoy? Masikog akon. Adian to nanakta. Saan ka nga naragsak? mas tawag lang amin, Elma. Talubulan pa ilanag ang amuta. Ngam tiyan mo. Kat talubulan mo dato si Kokon? Ngam, apa yan nagdakkel tiyan mo? Kasto nga talaga. Dakal siguro ti bebeta Iso nga dakal dato isyan ko. Ha? Ay na, anak man nga pagkatatapan iti madi. Ngamen, si kalang tinangirok maakit dayaw ko. Dalaki ti anak ta Elmer. Oh, apay nga kasla natulala ka nga nakakita timpas nga kung anak ta Elmer. Saan ang nagtaod kanyak timpas ngay mo, Elma? Nasapa rin martisikog mo. Inam abolan na pailaang ng rimwaran. Kwa. Premature ngamin nga rimwar. Di na kun alilawan, Elma. Kinasaritak ti doktor mo itay. Kat 9 months to ubing arimwar. Hoy, Elmer. Pimanaw mo dyan ni Elma. Nabainan siguro, nanang. Iso apimanawan. Awan rupa na niya parang nakanyak. Isulaang ti pimanaw. Imbati na ti anak na. Anya? Tulog na, baby. Tulog na. Tulog na. Aday ta. Nakaturog matlangin. Ay. Jak mabalin na guraan day ting obing. Tawan amo na iti mapaspasama kita. Jak kayat nga iraman iti naramid ti nanaganyag. Ay, kapilitan niya awirat. Taimbati matan ti nana. Elmer? Lalain? Handa ka? Oo, Elmer. Miss na kita. Oray siya, Lalain. Agyaman na nagsubli ka. Pakawanan na kumay tinaramid ko iti kalabas. Makunkonsensya, Lalain. Sorry. Oo, napatawad na kita, Elmer. Mahal na mahal kita. Agyaman na, Lalain. Kunak no talaga linipat na ko na. Oray siya, si katay ayatek, Lalain. Saan kat aday dyan nga Ilma? Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na kuma, Lalain. Umalis na si Elma pero iniwan ang baby ninyo. Anak laang ni Elma daytoy, Lalain. Inalilaw na. Imbaga na aputot ko. Ngam saan mo't gayam.
Oo nga. Hindi mo naman kamukha. Maitim at kulot naman si baby. Uwen, taatapin mi nga ang mga nuputot ti foreigner da ito eh. Kaya pala. Pimanaw, kat imbati na ti anak na kada kami. Ay, alagaan natin si baby. Kawawa naman. Uwen lalin, di tayo rubang nga iraman tubing itinagbasulan ti nana. Kat agyamanak manan kan ka lalin. Gaputan na pagkawanak itinagbasulat kan ka. Oo, kasi nga, mahal na mahal kita, Elmer. Ay ayatan kamat unay-unay, lalin. Saan na narigat ti mamakawan? No si pupuso kang agkid daw iti pamakawan, iti tao ang nagbasulang. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ambong asawa, kapya pinanawan na kami matanidan. Kasano kami paitan nga imbatin. Ambong. Nana, abda nang ipatulod iti nangisit a kandila. Sino anak ko? Jakam mo, Nana. Inakibal lang daytoy, Nana. Ay saan? Mausar da ita. Nga uray nangisit. Ha? Ngam nangisit magdag ito Nanang. Basta idisumdita. Mausar tulat ta. Usaran tayo, anak ko. Kaslaan mo kon no asino tinangtid iti dayja kandila, Nanang. Asino, anak ko? Ti kanayon nakaapaday di tatang. Ni ka di Pia. Uwan, Nanang. Asino pa'y kumangay? Talaga kayam ang agtali na tigura na kan ni tatang mo. Nga uray may sanabangkay. Uwan nga rod Naapal nga minda dya tao. Ti pagdanagak, Nanang. Ang mga nadaddan ti panang tagibasi na kada tayo. Tawanin ni tatang amang isakit kan mang protektar kada tayo. Anak ko. Ngam. Di nalapad padasin Nanang. Takabailak mo ti lumaban iti patas. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam, Nanang. Umayak man? Nay, si kamot gaya ang Pia balasan ko. Sumrek ka Agyaman na. Imayak ta napatagtibagak kada kayo. Ay mabitlaan tamang halaki ti merienda balasan ko. Ay, saanan? Diyak kaya ti makautang iti naimbaga nakam kada kayo. Isabay amon day ta merienda. Anya ka di ti ibaga, Pia. Itatanatayan ti asawam. Awanan ti karbangam iti day ta balay. Da kayo iti anak mo. Isa pumanaw kayon. Anya, apaya papanawon da kami. Kat da kami ti caretaker ditoy, Pia. Day di asawam laang ti caretaker ditoy. Saan kayo akaraman? Nakasarita kung takin kuko iti dayto abalay? Kat nagsaritaan mi asyak timang sublat amang bantay ditoy. Aniya, awam mo timbagbaga na kasta kada kami. Timbaga na, ituloy mitag na dito'y nga uray awanan ti asawak. Idi dayta, ngam sanitan. Itay la nagsarita kami iti gayem ko, ang akin kuko iti dayto abalay. Aniya, Kagap-gapok iti syudad. Iso nga itay la nagsarita kami. aniya. Iso mabalin ka di? Pumanaw kayon? Tasyakon ti sumublat nga caretaker ditoy? Pumanaw tayo dito Nanang. Ay saan
Saan ta pumanaw ditoy? No saan ati mismo nga amo ati mang papanaw kadata? Ngam nakabutbutangan nanang. Amangan no niya ti mapanunot ni Manang Pia nga aramiden. Sa bali nga minti ugali da a tao. Ado ti tiprong abarkada na. Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Taawam mo't madingar aramiden ta kenkwana. Nanang, Ken may sa adda ni Apo Diyos. Iso ti mang bayabay kadata. Sa lakniban na ta. Kat ilisi na ta. Iti pakaisagmakan ta. Pia anak ko. Saan arumbang dar aramidang? Apay apapanawom dagiti agin na iti dayjay abalay. Kit isudat iti nalag ti aking balay nga agbantay ijay. Siyak nga ron ti rumbang agbantay ijay, tatang. Anya ko matikar bangam ijay. Kit awan mo't imbagadakin ka. Asika ti agbantay ijay. Ay na, tulungan dakman kit di amang paksyat kadagi at tao. Tamairanod kayon tumit lang no kaskasano. Agasan na ita, libre lang arudan ti pagnaadanda. Agsweldo da pay. Maday ti kastangar aramidam, Pia. Gapoy ti dakis nga apal mo. Kastan ti aramidam. Ay madia. No didak tulungan, agulimag kayo. Sumanao kayo mat, sinalbag kidi. Pia. Umayak man? Ha, ne. Anyat masapul mo, Pia. Pastragan nakatap no may bagak ti gagarak. Sige. Sumrag ka nga ron, balasang ko. Ikanda kitipungan kan ulis ko. Tamaturugak dito yan. Sige. Mabitla ang tayalaan ka, balasang ko. O sige, ngamti kayat ko. No agriingak, awan kayon dito'y balay. Nakapanaw kayon ton. Nawatan nyo? Pia, balasang ko, agriing kan. Aldawan, mangan kan. Agriing kan, taldawan. Manganan, balasang ko. Di mat imbagak ano makariingak kat jak kaya ta makita ti panagrup-rupa yo? Kwa. Pinadi kay pala pimanaw. Awam mo't ti rason. Tapno panawan mi day ti abalay. Malaksid no ti mismo nga aking balay ti mang papanaw kada kami. Taiso, pumanaw kami, Pia. Siyak lang arudan ti mang ibagbag Gayem ko jakin kukwa ditoy. Iso asyak ti talkan na amang bantay dito balay na. Ay, pasensya kan. Urayag at aking balay ti mang papanaw kada kami. Sa kamin to pumanaw, Pia. Aniya? Idarom tayo ni Pia ka po itikas diyang aramidin, nanang. Trespassing tar aramidin na. Ay nasaanan. Saan natalakit dadangran? Awan ti rumba nga pagbutngan ta. Ngam nanang, agruam day at tao no baybayan nyo. Apay akasta kayo nanang. Nasingpit kayo launay ngamin. Iso nga abusunda kayo. No siyak ti makaungat, ang mga no makaraman day Ay saan? Agbarbang ka anak ko. No mabalin, diyak kaya tada kaapa na. Iso asaanan day ta. Bayamon ta darom-darom. Basta saan natalakit di adangran. Anya ti gagaram, Pia. May kamanan ni dinamin sa ngal daw Kwa sir. Adala umay ko ipulong kada kayo. May papanitian niya. May papaniti balay yung iti lugar, sir. Papaabangan damutan. When, sir? Amo ka diyo amuter aramidan da. Iso nga imayak. Isakit kayo nga sir. Anya? Ne, awan ba't imbagbaga na kasta kanya? Agad siyempre. Di da kaya't nga iba kakada kayo. Da sigurado adi kay umanukot, sir. Siyak ti mabain itikas di nga raramidan da. Kaarubak pa'y mat nga rodida. Iso nga inturturad kun ti imay, sir. Tapno maamuan nyo ti madi nga raramidan da. Kasta ya? Huwan, sir. Iso akitaan nyo tanarigat ti malukloko. No bilang tapapanawan nyo itan, adaak mo ta sumukat a caretaker you, sir.
Ha? No siya tag-caretaker ija balayo. Madalos sa kanaimbag taglawlaw na. Sana kas kadakwada di da mo tagdalos. No siya tidutukan niya amang bantay iti balayo. Dalos sa kataglawlaw na. Papinta sa kiti husto, sir. Asino tinangidanon iti palso adamag kada kayo, sir? Ni Pia, manang. Aniya? Ay, kas makita yung mat, sir. Nadalos taglawlaw ti balay. Kan pati diti uneg. Kan awan kinapudno ti imbagana ngagpapaabang kami. Saan apudno dayta? Kinapudno na, manang. Ada nakasalita ka karubayo. Kat namuak kadakwada ti agpaiso. Palso tinaidanon kanya. Kun naibaga ti galat di agnagan ni Tipia. Iso ajak patyan dagiti bagbaga na kanya. Ay na, agyaman no saan kayo amamati, sir. Tati amok, iso ti ayunan nyo. Taibagbaga na ngamin anasingad kayo kano nga agkayim. Ay, saan, manang? Diyak amamuda diya tao. Iso ti mangyas asidag iti bagi na kanya. Diyak kursunada ti style na. Aglablabosin na diya tao, nanang. Panang dadail ti kas diyangar aramidan na. Agparparbo iti sarita. Nasaysaya at sanoy, darom tayo langin. Tapno agnakam, nanang. Ay na, baybayam ka din. Sana ba alita nagsarita kamin kan ni sir? Adda kadata ti simpatya ni sir. Taamunan ti kinapudno. No siya ti masaron, nanang. Talaga nga idarom kong na diya tao. Mala, paspasin siya amlatan. Baybayamon, anak ko. Kagurgurak man na diya tao. Nagalas ti ugali na. Ay saan? Di mo rebeng aguraan ng iti kabusor. Wano mang busbusor kan ka. Imbes aguraem, ikararagam kiti. Nanang. Kasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Ti mamakawan iti nagbasulan, ti pada na atao. Kasano nga ron apakawan. No saan mo't nga agkid daw iti pamakawan, nanang. Tinasaya at nga aramidem, ikararagam. Madi ti manggurgura iti pada atao. Agiin nayat kayo, kunang nga ron tinasantuan na Biblia. Tamay-may sa ti ama tayo sa dilangit. Pia, anak. Maday dar aramidang. Padpadaksem ti padam atao. Kababain ka, nakong. Anyalangan ti sawan da kakaglorikin ka. Ay, awan bibiyang ko. Riribo ka kit di da, aging ka maumada. Naragsak ka kaday, iti kastangar aramidam, anak ko. Ay na, pudnumot dagiti bagbagak. Sana man nagdalos dagiti nga gina. Sayang lang ti may papasweldo kadakwada kas caretaker. Natayan, day di asawa ni Glory, akanayon mo asungatay. Sa ita, insublat mo ariribukan, dagiti na. Ay, basta jak sardangan dagijay kunak lang aruden. Siyak mata talaga ti caretaker ko may balay. Ngam, inunaanak lang amin day di asawa day bakit Glory. Baybay amon anak ko. Adda nga Ay, sana mabalin! Masapula siyak tag caretaker ijay. Ay na, sumapol ka ngaminan iti trabaho, manak ko. Di mo almanan ti trabaho ti sabali a tao. Ni, apay di yung mawawatan ti bagbagak? Siyak mata talaga ti caretaker ko maijay. Ngam hinagaw nga ro ti asawa ni bakit Glory. Iso nga aramidak matami na kabaulak. Tapno mapaksyat ko dagijay nga agina. Ha? Oh, apay nga da kayo pala dito eh. Di mat imbagak apumanaw kayon? Mabalin ka ni, manang Pia. Sardangan na kami nariribukan. No kayat mo tinauli makapanagbiag. Pumanaw kayon dito eh. Manang Pia. Pumanaw kayon. Tay nagaw day di tatang mo ti trabaho kuma. Siya kuma ti caretaker dito eh. Ngam inagaw day di tatang mo. Anya? Di kay mutlasar dengan ariribukan kunak nga rod. Tandaan day ta. Pumanaw tayo dito, nanang. Papananta nga rod no pumanaw ta. Amumot analakotan ti kakaiso na adagata.
Ta pinagpaagas day ti tatang mo. Ngam saan matlata nagimbag. Sumapol tayo iti pagabangan tayo abalay, nanang. Agsapol akmat iti pagtrabahoak. Aniya? Numan nugot kayo ko mga ming idarom tayon day tao. Awan ko man ti parikot. Ala, urayan tangarudan ni sir. Tao may inton bigat. Kasarita ta, may papan iti day ta abanag. Ay na, naimbag man tapi masyar kayo, sir. Ay sus, papanawon yun tagbambantay di tabalayo. Tani, papaabangan dan. Wan piya, talaga papanawag idan. Talaga, sir? Ay na, sir, siyak tuti sukat yu Apag iso, awan trabaho kita. Masikaso ka na imbag ti balayo. Tapno sardingan na kayo narerebo kanda tao. Sige, umanaw kayo dito'y balay ko, manang glory. Ngam sir, awan ti sabali apapanan mi. Oray saan da kami nasweldohan. Basta dala ko mapagnaudan mi. Ta, ambuyumot nga awanan sa ni Kwame, sir. Da kayon ti agkirtikar iti balay mi, iti lugar ti asawak, manang glory. Aniya? Mapan kami ni di Amerika. Ijayan ti pagnaidan mi. Iswada kayo nga agina ti agnaid iti balay mi amapanawan mi, manang glory. Ha? Ilako kunda ito abalay. Kat di mapanawan mi abalay ti pagnaidan nyo nga agina. Oh, ay na, agyaman kami unay, sir. Nagsaya at kayo unay nga amo. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. No kasta, pumanaw kayon, Nana Glory. Wen, piya, balasang ko. Umakar kami iti pagnaadan. Taijayan may sa abalay ti amo mi ti pagnaadan me. Tailako kanon ti bus mi day ti abalay. Ay, Nana Glory, pasensya kayon. Pakawanandak ko ma. Kunak no agbaligi akiti panggap ko. Ngam saan magkayang. Iso pakawanandak ko ma. No, nagbalinak adakas kada kayo. Ay na, pakaragsakak mantikas tamang manggag ko kan kaitabalasang ko. Wen, mapakawanda ka, apay kit din nasaan. Basta agsingsingpet ka kuman, wen. Wen Nana, ikarigatak ti agbalbaliw. Ay, aklunak nga dadakas nga apal ko kada kayo iti kalabas. Angam ita, pinunas kunday ta, Nana. Ay, nasaya at ano kasta balasang ko. Kasta ti rumbang. Dahito iti laglagipang. Iti kaano man, dinto agbalig iti kinadakas. Iso adag iti kumapagsayaatan ti pada tayo at hao ti panunutan tayo. Uwan, Nana, talaga nga awan makaartap iti napasensya. Kan napakumbaba a tao akas kada kayo. Iso apakawanandak ko ma. Ado tinagbasulak kada kayo. Awan nasaya at ngaitdan, tidakas nga apa, itipada a tao. Tano asino dagiti may lupit-lupit, isudan to ti manggunod, iti gungguna ti Apo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao.